Laithangnai shalkisa sekang Parabeshwar Riang Thaimani no kitingai Kubui bicar Mannani Ungthung hinai Homchang Mushungai Lahar Himboto Himlaika Lefunga United Club ni ingai Khorang Tishalaika. Bureau Report, Northeast Tripura. We want justice, justice, justice. Penting takut peranan terima nikah kami jensan justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. Media person no, ini semua kisah sejarah bagai, bagai ingkar sini orang candle march makanya, sini hangai koyek dino, gonda tuishawa. The incident money. Sini takuk led Parabeshwar Riang dimana itu sungkinoro candle march kajaka sungoro sini Lefunga United Club ni hote sungoro candle march kajaka tam bagi inga kai o koi dino bo illegal babe je mother kajak money obon itu sung candle march kajaka tai sung bini bagai sung je elkarni जों justice सानो बिनि अबनो investigation kaham ka khayai bono je bono butharaw na ro sajangthum rak majarab bongno ronangthum obono sungnayo जों sini yang जों je siklarok oro jotono puthom layai जों bini bagai peacefully जों Tripura shanti tai singkra layo obono tui जों oro jotono puthom lakya tai जों mane sini government no जों strongly oppose kayo tambag inga kai je illegal babe bobuthar jaka o incident no je culprit rok bongno krak majara runang thung tawsu darate khorobusna romjaka tawsu jaratoi singkhamani koyekjon romjakani khanawo to phono bini kaham kai bono investigation naharei sabo je a jagao je madaro involved tong bongno investigation kaham ka khayai bongno majarana ni bagai जों government thani koimu yafor noni club ni president ai secretary mu oro jotono tongo sini club ni sini Lefunga United Club ni president tongo secretary tongo general secretary tongo secretary sini president tongo takok Pranab Devarma tai general secretary tongo sini takok Danto Devarma teoro kobangma sini adong je Lefunga United Club ni joto adong rok tongo oboni tuiseng ini o press meet bo khajabai tongo. Such unsocial act on the incident in Gonda Tuisa led Parabeshwar Riang. Such unsocial act should not be accepted, and the United Lefunga Club condemn such brutal act. Thank you.